Ya ing geringan baenya. Banyak make ngaran pascal minggu ya. Oh emang. Saya emang teu gering kemarin saya gering. Si apa ngaran emang ngaran doang. Wih, bisa jadi. Terus kemana ya? Kurang ganti belok. Ganti. Sudah ganti ngaran, geng. Ih, Setuju tuh ya? setuju baik sih daripada orang geringan baik. Bahaya soalnya. Tapi ngarannya naonnya? Naonnya? Benar-benar. Aduh, saya nu ngabayangin iya. Beng aja sa. Beng aja si jelma. Hiji, dua. Aduh. Astagfirullah. Aduh, teu kunaon tarang aing. Ente. Aing boga ilmu ya. Lengit. Oh, langit guys. Ke sana. Bangsat hase. Nah, banyak jasa. Jago Anjing dong. Bengak. Non banyak. Tah ban urang ganti ngaranna bengak bae lo. Banyak. Oh, nya bener. Oke, banyak. Pan saya banyak. Cek ge bengak. Jadinya bengak. Hidup bengak. Banyak hidup. Bengak. Banyak. Bengak. Hei. Kunaon sia? Monyet. Bang, sia anu sebut monyet. Non sia. Sia kernaon di dieu? Nanti latihan. Latihan naon? Yo. Yo. Su. Ya ulin bae engke capek. Pan nyaho meureun isukan dek puasa, kudu loba persiapan. Oh, emang udah puasa Pak Haji? Atuh heueuh. Penting taraweh. Oh, tuh Pak Haji. Oh. Heueuh kitu lah ulin bae, kudu loba persiapan. Oh, ayo tuh. Kendaraan ya. Iya, ulin bae di dia tengah jalan yo. Emang ganggu kenapa? jelema lewat. Lain ulin Pak Haji, kira latihan. Sut. Daripada latihan mah mending persiapan yang puasa. Ihonya. Pan puasa mah menahan lapar dan haus. Itu ya. Komen terus batal gak Pak Haji? Komen terus batal gak Pak Haji? Gak nyambung kamu. Udahlah Pak Haji. Makruh gitu Dekat itu deh, makruh. dekat itu deh. Ada Pak Haji. Dikelos Pak Haji. Persiapan naonnya? Persiapan dek puasa. Kirakan buka dagangan. Kada kedengan lah. Kenaron itu pascol. Tapi kan yuk. Persiapan Pascal. Kenaron. Kenal sia. Pascol. Itu nyaho emang sia. Ento. Gantiin mah kami ngaran. Ganti Nah. ngaran. Banyak. Geng, banyak. Ganti ngaran. Pohon ngabejaan lah. Bangganya. Sugante ngaranna naon? Sebagai halus itu. Ih, kudu ngejo kuning. Ih, namun ganti ngaran mah, namun teh nasi kotak, namun teh chicken. Metek acik gituan, ganti mah ganti langsung. Naon segala ngejo segala naon. Ai, eta menang sia. Kudu eta mah. Heueuh sia, ente nya nasi kone mangke keringan bae. Setruk yuk. Rasanya nyaho. Next ya. Lah, itu mah siap bela lapar meureun. Yang kejo gratis. Sia. Eta emang kudu. Terpercaya. Nasi kotak mah. Nyaho sia lapar yang kejo gratis. Saya kira mun aya barang akan dihakan kan? Atuh masa dipicen kuing. Oh, kan geus ulah berantem. Kenaran sih sia di dieu. Set, datang ti tadi karak nanya lo. Lola otakna Lola. Memorina pinu. Iya, orang. Iya. Persiapan ku Pak Haji di bulan puasa. Atuh bener Pak Haji mah rek puasa mah kudu
mempersiapkan. Mempersiapkan segalana. Kalau tuh. Ayo lo. Orang persiapan. Ayo. Oke. Neng. Kayaknya Aing nggak bisa deh ke sana ke warung. Saya bayar duluan, Jik. Kunaon emang? Ih, Aing can nyusahan cangcut di gembrong silem kene tuh loba. Ih, siapa yang ti tadi? Tuh yang tilanya. Tuh kadenya. Heeh. Hampurannya. Heeh. Aduh, capek amat ya. Soalnya. Gini. Nah. Wih, pan tak pagi ke orang kita persiapan. Pan orang tergabung duit. Kumaha? Oh nya. Kumaha lo? Tinggi kakak mikir tadi. Aing mah. Mana persiapan itu 13 duit sih orang. Sebelum persiapan orang kudu persiapan lah. Kumaha nya? Kumaha? Bingung. Aduh. Hah? Kumaha orang jangan pipalingan, ayo. Wah. Bener lah. Bener sih eta. Bener kan? Hayo tuh. Ayo, gas eta lah. Ayo. Pinter guys ya. Otak mah keren. Lo kenteng lo. Lo gaya lima aja dia. Aduh. Wih, hanya nilainya. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Haji. 400. Pak Haji. Mana tuh? Ayo tuh. Kayaknya kenal. Juga pakai es tuh yang sukuna doang. Coba saya. Lumayan. Itu baik. Ayeuna dong ya, ayeuna dong buka ti barang. Itu kan mah puasa. Atuh, mah, lambat lempang teh. Weh. Iya warung. Ayo. Balik. Balik kelas. Kan, Beli ngaborong. Borong. emang ada duitna. Apa? Terus pakai naon? Bayarna. Ayo, we. Loba nanya kos obe anyar. Nah, Aduh. Baik ke mana? Aduh, kemana ya, Peng? Astagfirullah. Ya, bandai jijina. Aduh. Atuh kudu mayar, terus make naon mayarna? Atuh Tapi make HP heula mayarna. menang tak? Iya, atuh pan make HP. Duit nage. HP ge mah dijual mah. Atuh geus mana di HP-na? Iya. HP. Dek mainan emang? Dek beli kabeh. Ada HP. Iya, iya segala iya tak. Kabeh tak. Itu. Emang lapar? Persiapan. Menghilangkan nanya. Atuh tah, cokot kabehnya. Ayo uduk apa? Wah. Sia, mah borang-borang kudu. Isu. Martabak kayak. Wah, di doang enak. Ciki aya ge martabak. Kayaknya. Kejona bungkus bae kejona ho. Tak kami tak jadi ya. Kejo bungkus. Lah emang yang teko ya. Bawa. Ang gelasnya. Balikin deh nya Dan tekona. di mau. Heeh. Iya Bungkus. mau liya. Kejo. Bawa. Bawa pe. Tak gitu tah. Kene wah. Kejo. Tungguan, mungkus salah ya. Ya, duduknya. Ya, 5 bungkus kan? Heeh. Dengeuna naon dengeuna. Ih, naon be? Kadang be buka di situ. Nu Ayo. ada. Ayo teh. Jangan. Heeh. ya. Woi, sarban ka dia. Aduh. Angen ora ya dengan pasti. Oh, kemana nya tanya? Aduh. Kunaon Pak Ji?
aing longit. Bisa gitu, banget ditekuk. Langit di mana? Di saung kok yang perasaan dibawa. Dia meren. Hih. Dia ayo wah. Oh, wah. Ayo tuh Keur diambil di pararusing yang pangneangan pusing. kan. Teangan di situ di jalan. Ayo bro. Naik emang sia mantuan aing. Daek ayo sugan beraga kayak diharap katimu HP-na. Ih, aing kumaha ngomekeun HP-na budak. Lah sedih bae tuh Pak Haji. Pandai jiji napan. Kesedih kumaha. Atuh lamun milik Pak Haji mangke ke katimu deui. Atuh ayo. Jual bea. Oh, Ih, Pak Haji tuh. Pak Haji. naon? Tuh di geruan. Aing naon, Cek? Iya, ada ngajual HP. Tuh kebeneran Pak Haji. Jual HP. Heeh. Daek Daek Pak embung. Haji leungit. Yang itu bisa ngomena. Kos HP aing yuk. Itu nya tuh pan tadi teh nu meuli. Nu meuli maksudna kumaha sih? Eta tadi anu neuk meuli, cuma duitna jadi make HP rombongan ieu. Pascol. Ih, rombongan benga. Heeh, tah benga. Buset, rumahnya anak. Ya HP aing, Cek. Atuh aing mah teu nyaho. Buset sia ta pascol. Ih, pascol bae. Di beja geus diganti jadi benga Pak Haji. Heeh, geus ganti ngaranna benga. Tuh. Soalnya geringan bae make pascol mah. Untung bae teh setruk eta tah. Heeh, pan kerima ngaranna pascol. Nyana-nyana kene jelemana. Oh, atuh teh nyaho. Buset bangsat bener. Ayo, ini nyenangannya nak. Ayo lah, warungna kumaha ieu? Mungos tanggung beak apa kain maling ayo. Aduh. Lah, jangan bayu Pak Haji nak lah. Aduh. Oh, ayo aduh lah. Ayo. Gak ada saran gue jasa Pak Haji. Set. Aduh. Aing teu terima. Mana ibu dakna? Pak Haji tuh bebengok nak. Woi. Ayo. Woi. Woi bangsa. Ayo ayo ayo. Ayo. Woi Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji. Kumaha sih sia mere saran? Tuh jala betong kami. Bisa kunaon bisa gendut kitu. Wah, gara-gara Pak Haji. Cek Pak Haji, persiapan yuk orang persiapan tuh malah yuk. Astagfirullah. Benga, benga ayo tuh teman. Bodoh sianya. Maksud Pak Haji persiapan meli-meli jeung isukan puasa. Atau iya tanggal. Kami beli loba jasa Jeung tadi. stok di imah maksudna lain di stok di beteng. Terus kumaha tuh ya orang banyak. Bodoh sia. Teman karaannya. Ieu HP aing. Ayo. Aduh. Teu nyaho. Nah, Pak Haji rumah Pak Haji orang mah. Heeh, ding tanyana Pak Haji anu meuli ka warung ngopi make HP Pak Haji. Wah, Fatimah bae sia. Fitnah goblok. Ah, fitnah bae. Teu orang mah. Aku sia nyana geus jujur tah. Nyana Pak Haji masa nopi bohong sih. Aduh, kumayo. Kumaha tuh? Aduh. Lo ngalurkeun jurus lo. Aduh,